گردون دنیا بی عدل و بی وفایه لروی عرض قد نسکنی ظلم و زوری درد و جفایه داگرکر ظالم و زوردار عاقبت ذلیل بونه لبل اکثر دم و دوران وان ذوق و صفایه مرنا کدخوار و زورداران عبرت حشر بون وان محقق دهشته مقام وان الى جهنم زمرا اشهد بالله اف وعدا ذو انتقام لبل هر روز لجی و وار به کس و بندستان به دست وان ویران و تالان کشتن و قتل عامه بنی آدم لهم بر رب خو عاصید به لازم کو نعمت لسر آشیتی و براتی پار ببه لبل نابه دنه دا حقیقت اوه جاکی را نوتو نه جنوتو نهان را جی یک پاره او نه عدله ظلمه نه انسانیته دناعته نه آشیتیه پفچون و شر و جنگه والله نابه بالله نابه دراب اهل ایمان و انصافه دشیار به شرف و عزتا بنی آدم زندی یان مری نزانم لیبل تو جبو تمام امتان شاهدی دراب امتا محمد درابه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تماشوان عزیز به برنامه کووار دیسا عمل پیشبری ونه بانگا حق جی کل حامد کووارا کل حامد انشاءالله ایرو امی میوان خوره باخون کوواره که اسلامی چاندی و هنری گو او 11 سال تیو شاندن جمارا چلونها آهاوین انشاءالله امیل سر کورودور به حوالی خوین برای خونی سیدای خون نویسکار انشاءالله مسر باخون میوان ما سیدا محمود امین اغلوم بخیراتن و سر چاوه هاتنه بخیراتم خدا جراده بشل ایسا ماموستا نسیب لرم بخیراتن و سر چاوه هاتنه تماشوان عزیز براستی کووارم سیمهی شخوا دوشه درته دوی کوواره ده هجمارا هاوینه ده مجارا دوسیه قدس فلسطینه وکه هونجی دزانن گو اون روژه دشوپینن براستی قدس فلسطین برینکی کوره و دوی دما داویده دیسا سیونیستا ایریشن دجوار بسر قدس بسر غزه سر فلسطینه کرن گلک برای ما شهید بون و مالوان سروان هاتن کمشاندن ایجا کووارا ما به مجارا دبن سیا قدسه ده کردین فلسطین السرفيا لكولين كرنا ونفيساندنا براستي دما صلاح الدين ايوبي بشتي فتح قدس شيرين صلاح الدين ايوبي بوليتيكا كي جودا مشاند وقالك مالبات كرد قوتي عرب بري دما خاتشيان جيدر كتبو او مالبات كرد مسلمان جي جوان دي قدسي ده اواكر وجي داوانا خدا جه سیدا محمود امین اولی راضی به هلبستا ماموستا محمد ظاهر ارتکین شخوا دست برنامه خو کرد شخوا مجاره مجی ایرو پی و گریدای به بگم وگرن سر شیروه جی بکن اون کیف بکن ام پیشی ام نویسکاری ما چه نویساندنه کرتاسی امانا پار بکن به تماشاوانه را کمشنم دست بکن انشالله شخوا وکه هر دم جوشان کر پلا پیشی جوشانکر هاتیه نویساندن سرنویس ماموستا محمد ظاهر ارتکین چروکا زمانه کی سرجکری اف هلبستا گومه که کما آنی زمان بویات قاپاق ده دست بکریه دیسا دبن سیا قدسیه ده احمد فاروق دوسیا مجاره دوسیه آنی زمان رچتا کردان به عربی و لاتینی سیدا ملعب سمد حلمی نویساندیه تو دنیای ماموستا جودت قرمان شخوا نویساندیه دیسا ملا محمد هادیه لیجی میجی دلبو جاری نویساندیه همین عمر ماموستا بسورانی سید طاهر هاشمی شخوا نویساندیه ماموستا یوسف عارف اغلی مولدان دفصل مرحبا نویساندیه
علی ازداری سیدا مل علی ازداری جی ام طالبه قرآن مل مصطفی مل علی ازداری براستی ام طالبه قرآن او هل بس نویساندیه محمد اورمان عردو لرزنو نویساندیه حمدالله بیتن حمد جبو رب عالم دیسا نویساندیه ماموستا لیکولنر محمد بارانجی زمان و رنگ آیت خدانه سر زمان نویساندیه اف مجار جیش خوا به مجار امی ایرو گمیل سر باخون گریداییه ماموستا سوران چل جراین اسلام نویساندی شریف امین جیانا به کسان نویساندیه دیسا شفای انسانیت حسکردش پیغمبری و بزانه فاتح شیخ دودی زازاکی خدا و عالم نویساندیه مدنی دیرکچی سنجخا دیاربکری کریه مجار شخوره مصطفی توران کرد مسلمانتی جخوره سرانجام مدرسه عبدالباقی بوتی نویساندیه و شخوا ایگو مجار اما ایگو نهام سر محمود فارقینی بمخلصة محمود فارقيني سيدا ماموستا محمود أمين أغلي لسر برزجريكا كرت نيفيسانديا بلال مهاجر أغلو قي خاطر خو معفوكر نيفيسانديا فؤاد آياش يكي كاركر نور الدين قوسري سال فترة ين كردستاني نيفيسانديا و ماموستا لكولنر سيدا نسيوغلر جي پروردهيا بزمان دايكي أو جي مجارة من يروشخوا على قدار أمل سر باخفن مل عبدالرحیم عمری کی جنت ناخوازی نویساندیه و بخچه زاروکا جی شخوا آماده کرج سندی محمد ظاهر ارتکین ماموستا محمد ظاهر ارتکین کیف بکن بری ام کور ام دست مجاره بکن راست ماموستا محمود امین اغلو یعنی ماموستا محمود فارقینی و به مخلص نویساندی ام و پیشی چند گالگالا و ناس بن کرم کرد دجور عزیبه محمود امین اولو چواکد مخلصا کواره دا من نویساندیه امین اولو مفارقینینه سلی وانجراد بیجن قضا کی دیار بکره از مسلکا خو انشاات مهندسیمه اند دیار آواییه دیار بکر دجیم yüksek lisans avî kiriye tehsîla bilind jî kiriye Avad kelha Ahmet Kovarê Kurmancî Tirkî da jî nivîsê Tirkî jî em dinivîsin li ser tarîxa Kurdî, ser tarîxa İslamê û li ser helbestê Kurdî û li ser helbestê İslamî özel ilgi alaka me heye. Ez pêr alaka dikim, ser wan dixebitim û bi vî rengî em dimeşînin. Xwedî jî razî bî inşallah. Seda mamostem wê jî nas bûn kerem kin. Nesih Güler Çınar'ı rudinim. Mamostem mektebe dana. Şunlar zaten malumun ciki buçuk ciki. Yani o kidici yani işeme bu zaten istem işem mamosteyi perverdeyi karime o. Cana işte de kovarı da bay 4-5 hep nivîsîm derdikevin. Sen zamanı Kürdi zaten miyaz kir de da rastî biz zamanı daiki. Yani de seri de işte devleta Osmanlı dest pê dikin ki o devra Cumhuriyetê de çawa kirinin de haqqı Kurda de haqqı zamanı Kurdî de ki me qala wê kiriye. İnşallah em kur li ser baxivin. Birastî nivîsa we mamoste berfirehtir e. Yani ji xwe her du hem alaqedarin yani perwerdehiya dayîk zamanê dayîkê yani perwerdehiya bi Kurdî yani şaxek ji pirzgirêk yan şareseriya mesela Kurdiye ji ber wê na em li ser pirzgirêka Kurd em bu dest pê bikin kerem bikin we xwest û çi me re bêjin divê nivîsa xwe yî kovareka Elhamet de kerem bikin em dest pê bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Birastî pirzgirêka Kurd ku em îro di gündema milletê me daye di nav milletê da ser vê meselê gelek tê xeberdan. Yalnız gelek kes ne bizane bûn li ser vê meselê li ser vê mijarê xeber din. Ji bo vê awayê vê meselê vê mijarê baş bêfehmê esasê vê meselê ji ku derketiye çi wext derketiye û çareseriya vê meselê çi ye min xwest nivîsa xwe da li ser vana bisekirim. Hinkî îzahat ihtiyac jê re hebûn. Di tarîxa İslamiyetê da
دپی عربا دا اوی کو جارا دیا دپی وان دا اوی کو مسلمان دبن ملت olarak gel dınava halka da Kürt bavarı dinin depey Resul-i Ekrem vefatavi de 7 sal derbazdı be erde Kürdistan'a ve erdingariya kuam vegate da dminin divan erde da İslamiyet Müslüman ten vandara o Müslüman Kürde vandarajı İslamiyet'e kabul dikin dibin tabi İslam'ı o jwana şunda Kürt ve Arap behevra dava İslam'ı dimeşinin peyda ملت ترک جی دبن تابع دین اسلامی پیرا ملت فارس جی دبن تابع اسلامی و وان ملت کو نزه هفدون هد تاریخ دا ارده وان نزه هفدونه یعنی جیو کتی دا دجین وان اردنگاریا وان تاوی هفدو بیه به تاوی یکبونا دین خوشی دبن وکا یک ملت کی دبن ملت اسلام جوانا تاوراد بجن ملت اسلام وقتا کو 1400 سال بری که کرد مسلمان وان دارا به اسلامیت را هفناس دبن جهر راد بین کس نابجد کردی ترکی عربی فارسی تب جهر راد بجن امت اسلام تب دناو هفدا امت چید کن دناو امت به هفرا تکلیه وان چید بن و دناو وان دا ت ظلم متعدد کی ملت کی دنیکا لهفدو نکرنه دوره دا دوی زمانی دا دوی مجاره دا yani herkes diyekitiya İslam'da tevah o ev kabul kiriye rükneki jwi yapı jwi avayı rükneki vi kabul kirne perçeki jwi avayı kabul kirne o gori vi perçevi tev khosne ko ev avaya İslam'e dukureda ihtiyaç buan çeve dwe avayı da khosne ko خدمت خو بکن خباتا خو بکن عدالت دناوا هفدا به عدالت حکم کرنه دناوا هفدا به یکیتی حکم کرنه دناوا هفدا براتی حکم کرنه وقتی کو جدر ودا نیاره کی لوان مسلمانا قسطا امتا اسلامی کریه تف به هفرا لقارشی بی نیاری سکنینه وقتی دناوا وان ملتا دا پرسکری کی چه بوده تب هرال و پرسکری که خویی در کتنش بو چهار سریابی دوی آوای دا بونه یک یعنی مسلمان تب براتی آشیتی و کهبونه تب به عدالت دناو هفته دورانه خود دوام کرده اف دوران حتی داویا عصر پاشی حتی عصر 19 به وی شکلی لسر اساس اسلامیت دوام کریه fakat kutte asra paşi le dünya henik fikri değişik fikri cüda dertin rastı dinava falan fikra da en evi kul dünyaya dike bin tesira xud ke bin bandora xud fikra neteva perveriye yani Fransa'ya ku ev neteva perveri derti halkı Avrupa tebbe ve fikriyat edikevin gelek taada ve eziyet jive fikri dibinin disaji millete dinra disaji evti hoştirti şirintirti o dve devre da dinava devlet Osmanlı yani temsilci ümmeta İslam ve çağı dve devre da Osmanlı devleti bu devlete Osmanlı ve bin himaya ve da Arap cihebune, Türk cihebune, Fars cihebune, Kürt cihebune tabi havra dibin hakimtiye Osmanlı'da devam kirne ama Osmanlı li karşı Avrupa ku pariki zamanla paş dikeve, hinki zayıf dikeve dixozin ve paşketine xo him bikin sebep çi em paş dikeve çima em li karşı Avrupa em nikarin اوکا زافران دی وقت بری بکار بینن ام چمال قارشی روسا ضعیف کردن چمال روس مدخینن فلان لسر ویا هنگی خبات دکن پاشی ویا خوراد دکن لسر ویا خباتا خو جوی سونجی دردخن دبیجن کو ام هرن Avrupa دناوا وان ام بنرنجا چیه مثلا اساسی وان چیه او چما سرت کردن چما ضعیف کردن لسر ویا هنگی temsilci dışının hangi nunari xod dışının vandara dışının Avrupa evan nunari wan ku dışın Avrupa dnava wanda xabetin Fransa Alman İngiliz band evdibin talima wan o ders jwan dışının perverdaya wan dışının evane kulve der edeminin dibin tesir bandora wan fikri wanda netava perveriye da bu bir fikri difatının nava Osmanlı o dnava Osmanlı'ya da xozun ve netava perveriye bikin çareseri bikin insanlara çareseri olarak takdim dikin dibejin yani xalasiya vi millet ewe o vana ekseri van jnav milleti Türka dertin kol aydın jwana dibejin yani insanın meneveri ve çağına e xanedana e zanana peşkeşi milleti ew bune ku diçin Avrupa ve fikriyat distinin dinava devlet Osmanlı'da dinava hevda organizasyona kişetken dinava hevda tekiliyan çedbe jwana diben ev ku dinava xuda ve tekiliye çetken jwana diben jön Türkler
Evjön Türkler tinin fikriyata ne teveperviyet ki nava Osmanlı o hedi organize edin. Çünkü ev imkan jid desleman da hebiye. Çünkü evka devleti prevan وظیفه‌دار دولتی بونه، گروهی دولتی بونه و د مقام و د اوکادا اتکیه وان هبیه، باندوران هبیه. جبر ویه که فکریاتی وان بلاد بن، د نشریات دا بلاد بن، د کووارا دا بلاد بن، د وشانا دا بلاد بن، د کتاب و پرتوکا دا فکریاتی خو بلاد کن. برابر وان فکریاتی نتوه پروریه د نوا عثمانلیه دا، د نوا ترکا دا زیده دبه. Evana sürece da zaman serde derbaz ve evana dibin xoye kuvvete ki de hükümeti da de iktidar da karşı padişah dibin xoye kuvvete ki la karşı hükümeti dibin xoye kuvvete ki hatta indi dibe ku padişah taht dixinin mesela تقاربن او دم خویه به قوتی یا جی بخوزن پادشاه را قانون کی بدن چیکنن به زور ددن سره ویدکن بن اتکیا خود بن تاثیر خو و به شکلی به قانون جدن چیکرن وسا دناوا دولت دا قوتان زیاده چد به و اوانا پاش ایجاد بن سرک دولت یعنی دبن اقتدار به ناو ترقی اتحاد تراخی دبن اقتدار دنوا دولتی دا اوان کو دبن اقتدار فکریاتا نتوه پروری تمامیلا لسر ترکبونی ترکیتی اوکتکن قبول دکن و ملت دنکا دست اوکتکن دشلما etkin, wan dur etkin, xud cuda etkin. Yani dibên win ji me re xizmetkar bin gere. Em serdestin, em milletekî pêşin, em milletekî daha zanane. Her em vê dewletê me ava kiriye û me dewam kiriye. Vê milletê bi ser vê dewletê ser pişta me li piya maye. Bu şeklî xwe pêş dane navê xwe derdixin pêş û milletê di nêka ji rajî dixwazin ku sadece dibin tesîra wan da dibin hegemoniya wan da اقتدار وان دا ساجه جوان را خدمت بکن حتی دست داویجن ملت کرد اوی کو وان اکی وان اجراتی وان کو گوری اسلام نینن وانا دنیرن هنگی عالم اسلام نوا مسلمان دا زانای مسلمان عالم حرمه دبیجن تشتی کون دبیجن نگوری اسلامی حرکتی کون دکن نگوری اسلامی دست داویجن وان دخوزن باویجن حبس و زندانه مثلا هی حربا یکمین دست بینه کریه مثلا بدلیس شیخ شابدون سید علی جبر به سبب درته ملا سلیم کو دبیجن اسیانا بدلیسش بر به سبب در که اتحاد تراخی دخوزه ملت کرد جی جوارا sadece xizmet bike o dest eziyet ilwan dikin inkariya haqqê Kurda dikin û milletekî asasê vê dewletê nînin û zimanê Kurdî ra dixwazin hinkî qedexeya deynin serê inkariya milletê dikin di nava milletê de nexweşî çêdibe milletê Kurd di nava milletê Kurd da dîsa jî tevî ku nava milletê Tirka da نتوپروری چیز باشه ملت کردی سازی جبر کد ناوی دا عالم اسلام پر بونه زانای اسلام پر بونه پیشکش کردا genelde اکثریوان عالم بونه مشایخ بونه طریقت دا بونه جبر وی که دناوا کردا دا اف فکریاتا نتوپروری آیقری اسلام ادبینن جی اسلام را تشتکی مخالف دوینن و قبول ناکن لقارش ویاد سکنن دوینن اف فکرکی باطله یعنی اوی کد وی فکریات دکن ام وان ناعجبینن ام وان قبول ناکن تشتکی دکن جی اسلام را مخالفه ام ناخوزن مخالفه اسلام حرکت کی بکن فقط گازی وان کن دویجن ون ورن لسر اسلامیت لسر اساسی اسلامیت براتیا خو ام دوام بکن ام جهدو جدا نبن پرشه نبن پاری نبن چونکه ام پاری ام بکن دسته امپریالیست ام بکن دسته کافر اوان دشمنه ما لویا من کو مجردو پاری بکن فقط اوانه کو فکریتا نتو پروری دنوا ترکا دا بدار خستنه دجوی فکریتا خو برنادن پیش دادخنن دوام دکن دوی دمه دا هن دنوا عرب دا جی دست نتو پروری دکن او جی خوزن جهف جدا بن و ملت فارس جی دنوا واندا اوی کو دبن انتکیا انگلیزا فرانسا دا ماده اوجی دست نتوه پروری دکن فقط دوی دورانه دا سال 1910 حتی سیجی ملت کرد خوزن که ملت اسلام دنوا هفته به هفتو براتیا خوی سر اساس اسلامیت دوام بکن دی سال سر وی خبتینه یعنی عالم اسلام اوی قوه چاقه درکتنه گوتنه دین اسلام براج هف نقطه او نتوه پروری جعره کی جعره کفره کریه ناوا ما مدخوزن به جعره مجهدو پریشان بکن مجهدو بخینه فقط
maalesef netewê perwerê nava Tirka Ereba dev ji wê fikriyata xwe bernadin weka damarê wan xwînê weka xwînê di nava damarê wan da ev fikriya digere zihnê wan pêxera dibe û li qarşî Kurda dikin nakin Kurdê ku dixwazin İslamiyetê li ser İslamiyetê devam bikin dikin nakin jî dev ji van fikriyata xwe xerab bernadin. Zamanla evê ku li qarşî vê fikriyatê dertin jî tabi devleta Osmanlı xerab be devleteki nûçet be cumhuriyeteki abad ve serokê vê cumhuriyetê jî aynı diwan fikriyatan e li ser asasê netewê perweriyê dixwazin devleta xwe dewam bikin û heqê Kurdan inkar bikin û dev ji İslamiyetê jî tabi komple de sebebê paşveçûna devleta Osmanlı ji ber ku İslamiyetê dibînin bütünüyle dev ji Osmanlı dev ji İslamiyetê jî berdin Îslamiyetê jî ratkin netewê perweriyê jî ku din pêş milletê Müslüman li qarşî wan hinek berxwedana dikin serhildana dikin hinkî xebata dikin fakat ev berxwedana Müslümana dibe yani xebata Müslümana dibe sebebê nefreta wan û dest qetliama dikin qetliama Şeyh Said dibêjin di 1925 da dest pê dike li ser vê asasî qetliam dikin li Şeyh û hevalî û pê Şeyh da qetliamê pir mezin dikin li pê wî da mesela li Agiriyê qetliamê mezin dikin li Geliyê Zîla da qetliamê pir mezin dikin li Dersîm qetliamê pir mezin dikin yani heta dibe sal 1905 van qetliamê wan sistematik dewam dikin çima ser netewê perweriya Türkbûnê ku bi Kurda bidin qebûl kirin Kurd qebûl bikin yani efendiyê wan netewê perwerê Tirka efendiyê wan e Kurman jî ji wan re xizmetkarin divan qetliama da zamanê ku derbas dibe bere bere di nava Tirka da alîmê İslamê hin dadibin Şeyh û meşayixê ku heqîqetê ji Müslüm ji Kurda ra digotin ders û talîma Kurda li ser İslamiyetê ders û talîma wan dan behsa biratiyê dikirin behsa yekîtiyê dikirin behsa ummetê dikin bere bere van ji nava ummetê qediyan çünkü teva qetil kirin yani bi hezar alima di vê herêmê de qetil kirin wan birin dara îdamê di nava Kurda da insanê alîmê Müslüman neman meydan ma ji ewkara evê zihniyetê xerab ra ma evê ku di nava Kurda da jî bere bere hinek netewê perwer grup derketin hizb derketin hinek komel derketin di nava Kurda da wan ji xebatê netewê perwerî kir Kurda li ser netewê perweriyê dixwazin ku ji ümmeta İslamê dûr bikin yani dînekî milletekî Kurdekî bê İslam tamamıyla layık seküler milletekî wisa ava bikin û milletê Kurd û Türka bînin bikin nêrtiyê hevdû li qarşî Ereba bikin nêr qarşî Farsa bikin nêr lê bi filara bi xaçliyara bi Avrupaliyara bikin dost bikin xizmetkarê emperyalîsma bikin xizmetkarê weka Siyonîsta bi wan re dixwazin têkiliyê xwe çêkin û bi wan re hevaltî bikin bi wan Kurd bi wan re rabin rûnin ne bi Müslümanan re ne bi İslamiyetê re ne ser asasê İslamiyetê düzeneka ji xwe re çêkin îca lazım e ku divê evkê da çareseriya da mesela girîng mesela serî ku hatiye vê meselê vê mijarê hatiye rastî vê pirsgirêkê derxistiya rastî çawa ku meselî de behs kir netewê perwerî demek milletê ji hevdû qetandiye ji hevdû perçe kiriye ümmeta İslamê ji hevdû kiriye neyar di nava wan da neyartî çêkiriye û vêga jî neyara İslamê li ser vê fikriyatê hêj dixwazin ümmeta İslamê ji hevdû perçe bikin cuda bikin ji wê bûnê lazim e ku milletê özellikle çar unsurê ku ümmeta İslamê çêdikin Kurd, Türk, Ereb û Faris di nava hevda dîsa biratiya İslamê çêkin ku da ku ji emperyalîstan ra nebin xizmetkar nebin alet ji bo oyînê wan hîlê wan pîlanê wan em viya dibêjin yani eviya oyna emperyalîsta ji 3 sal berê 105 sal berê dest pêkirine ümmeta İslamê perîşan kirine ümmeta İslamê dîsa bi yekbûna ancak ümmetê rabe piya li qarşî wan berxwedana xwe bike em tev dinêrin ku îro ümmeta İslamê ji hevdû ketiye li qarşî kafira ti dewêlekî İslamê ne Türk, ne Kurd, ne Arab, ne Faris bi tenê serê xwe nikare berxwe bide. Ji bo yekîtiya vana ku bigîjin hevdû li qarşî xaçliya, li qarşî van emperyalîsta, li qarşî Siyonîsta ji bo ku bibin xweyê quwet, ji bo ku bibin xweyê hêzekî gere dîsa vê yekîtiya xwe li ser İslamê bicîbînin. Ji bo vêya ew dewêlê ku di nava wan da Kurd hene
کرد نوا وان داد جین نوا عربا داد جین نوا فارس داد جین یعنی نوا عربا داد جین کوم دویژن یعنی دویله کو عرب لی حکم دکن اکی وان حکومتی وان عربن دبن تأثیر عرب آدانه حکومتی وان دبن تأثیر فارس آدانه دبن تأثیر ترک آدانه دوان نوا وان دویله دا کرمانج لهفدو بلا بونه پرچه بونه کرده دنا وان دویژن قردشم ونجی مرا براتیا ما بجی بینن ام تشکیل زیده ناخوزن اویا تشتکی حقکی که رب عالم دایا انسانیتی ام تشتیک خود تعالی گوتیه تشتیک خود تعالی جمره وعد کریه تشتیک خود تعالی جمره حلال کریه مجوی زیتر تشتیک ناغوزن یک جوانا زمان زکماکیه بیجه جمره زمان زکماکی دا پروردهی بینجی چونکه زمان زکماکی وقتی هنداد به زمان هنداد به ناو ملت هنداد به لسر ویا خصوصی دسکنن لسر ویا دخوزن حق و حقوق کردا بجیبینن و قانون دا یاسای اساسی دا در حق ملت پروری نتوه پروری او ماده هنه کلمه هنه وان اشتغلیه کد قانون دا در بازون وانه کو نسبت ملت کی یک ملت کی تنه دکن یک ملت کی تنه درخم پیش بیم ور راکن ام تبرانه تبهرانه چونکی وی ملت وقتی ده حربا یکمین دا و حربا خلاصیه دا قرطلو سواشی دا ما به هفرا حرب کریه کاله مجد ورا دا خوینه رجاندنه اف در اردامه یجی ام تبهرانه ام تبهرا جیانا دوام بکن ویاج مرا باشتره آ چهار سریا وی ملتی وان اردا وان کدنا و هفدا نیز هفدونه جیران هفدونه و دین میکه قبلا میکه پیغمبر میکه مادام که ام دخوزن چهار سری به شکلی ام به هفرا چهار سری که به ام به هفرا دوام بکن لسر و پرسکره که ما به نویسان بود و چهار سری به شکلی مجموعه را ایزاح کرد خود جو رازی مرا بخونده ولو اراده ولن خود جو رازی بم راستی یعنی مرسلا کردان یعنی وقتا مرو سر فکر سر نتو پروریه یعنی شکوته ویا وقتا وقتی مرو بش فرانسیا یعنی اوروپیاته دما تی امویا دما عباسیا جی جارنا وان دولت گوته خلیفه دسوان دبون بلا کسی غیر عرباتی موالیدی تنه و وقتا مرو حبکی پاش چد مرو که یهودی اشخوا یهودی دبین توی انسانیت مروواهی چه بویش بگو خدمتش مرب که حبکی دی مرود چه پاش مرود که کلمه باب ما آدم و ایگول هم بریوی تی نتو پروریا پیشی کریش خو شیطان ابلیسه یعنی اف نخوشی جور دست بید که از آگرم او حریه آگرش حریه بلندتره چهتره قیمتتره و تی و نخوشی و تی حتی نها تی وک وگو عثمانی و کرد و ترک و عرب و فارس یورو و هر یکی گوتی سر خورات کردی به از جهت شترم اجاوه نفرت و نیارتی دخه نام مرود طبی بله تی حق و حقوق يعني هيا يعني جبوجو برزجريك شهر سر ببن دوي شهر يعني تشتن آوا ببن دیروکا برزانیا وچنده ملی میزان کالی وانا حتی شیخ عبدالسلام برزانی شخوا برزانی وقتی شیخ طریقته نه و پاسیفن يعني مريد وان هنا مريد خود تكليه وان شي بونه بل شيخ عبد السلام برزاني سركاتيه كنو آواد كي طالباني بخوك كي شيخ طريقته يعني او سوسياليست بله قال كي جواري بله اجام شيخ عبد السلام برزاني دوي آيه كم دو وقت قوتي چاره سريل سرويات بجا خو مجرا ما مسجه مسرباخ من چند گالگال جوی چاره بر ناب 705 سالی تینه زمان کی گو شیخ عبدالسلام برزانی بخوشی شیخ طریقیه یعنی انسان کی شیخ مریدی وی هنه اهل تصوفن مسلمانن شریعت پارێزن یعنی وانا دبێ چارتشت یەک جێ دبێ ئەم کوردن خۆی تعالی ئەم کورد یعنی خۆلقاندنە ئەم زمانی خۆت خوازن یعنی جێ گۆ کوردستانە و عوسمانی جی کوردستانی قبول دکە یعنی عردنگاری کردستانی zaten hava kiriye de yani de 1860 da وقت 20-25 سنه ايالات دوام كده داوي صراحه فياج قبول دكيش خو دبي كردستان بلاقه زمان فرمي بكرديبه يعني كرديبه وبلاقه پروردهيا كرديبه çünkü bir اغلبيش خو كردن vergiya گوندستانın دبي
لكردستان خرج بكن يعني احتياجها في ولاتي في عرنيغاريه جي خدمتي هي ودبي مادام دين ما اسلام بلا محكمه ما بشريعته به عثماني دوي دمه دبي تشا فهم دكت بي عسيانه بي سرهلدانه وبقوته هزي خو إيريشي سر شيخ عبد السلام برزاني ووان يعني تشتي بالكيش وادي سليمان نازفي جار بكري او جو كردو بريوي وادي دني واچ كانا تابعي دبينه زيادة نار سر بشتي او سليمان نازف تبي والي او بيتر دهرب سر شيخ عبد السلام دهره نتيجة او بي داوي كردين جار بكر دينه قرتيجا حفصة جار بكر والنتيجة ده الفيدراجي إيدان دكان شيء دكان بيابي يعني إيه شيء دكان نتيجة ده كردك يعني شو خام دويت ديرو كده تشتغل بالا مكشان يعني إخانة ده يعني هما بتشي لكو يعني تشي حركات تشي دسبيك تشي آوائي تشي بارتي تشي بوبد محقق إخانتك خاينك دركتي ولي كمين دانينه دور جيش خو قرتنا شيخ عبد السلام برزاني بخوجي دور تي بيشامرو بله يعني تي وقتا جو جبرچم وياگو يعني برناب 150 سالي بلكي 200 سالي قلت هر باج حتى 1000 سالي قلت دوي مجار دين سر ماسد سر باخ يعني برزگريك چيه چاره سري چيه يعني وانا نتشتي دوري عقلانش خو يعني عيني تشتي قلتن وفراهي شخوا وبحث كر ما مستد خوازي جام بحثه مجارة وبكن يعني يك جوانا قلت يم دبن پروردهيا زمان دايكي زكماكي يعني جي گويرام كردن بزمان كردي يعني جي ابرزگريك نپرزگريك كردا بتنه شخوا يعني يرو كتشونا مدبن يعني يرو قام خوي تعالى كرد خلقاندنا بكردستان نه منهل بجارتيه يعني ما كرديتي نهل بجارتي خوي تعالى ام كرد خلقاندنا قدر امده قدر ابزاتن يعني شما از بكردي بفكرم از بتركي باخذم شما از تيدا بسكنم از يعني از سير زمانك مش خو زمان زنگينيه مالداريه يعني از كردي جزانم از تركي جزانم از عربي جزانم يعني نحو جم دريج بكن مالداريه ام نج زمانه ام ندج من زمانانا بل شما زماني دايكا ما بموقع جراند ديتن وبوقتي دجواريه كي داتني بشامه قلت بقي مرسله مزن يعني تي وقتي زمان زكماكي يعني پروردهيه زمان زكماكي چه قلت بقي يعني يرو دولة تركي بكمشه چما في شكل تليتنارين چما زمان پروردهيه زمان زكمان كرمكن وچي قلتي كرمكن شو مجرم بجي يعني الشبه هاف نتيجة ده قال لك تشت عينين زمان معلومة يعني سنة الله يعني خدا تعالى زمان بقانون خدانن çünkü ayet بيجي يا در سورة الروم داني بقي tam olarak mana veçine kim خدای تعالی به خلقاندنا ارض و آسمان و جدابونا رنگ و زمانی و تبي آيات خدان يعني زمان آيات خدان يعني دليل هبونا خدان خدای تعالی şeklinde neticede او کسی بیاوی karşı mesela zamana derkebu o qadaxa bikü yasak bikü bu insana zaten direkt karşı aslında bir Xuda dertkebi yani haşa vak bibeji ki Xuda şuma bir zamanı şekili tüşki tevi mani aslında malum zaman pür mühim yani pür girin gidi hayata insan adı hayata cemiyet adı çünkü insan bir zaman behevdü alışveriş perçeydi yani hevdü mesele hevdü veya işte tüşti xwazij hevre bibêjin wasta zaman ji hevre dibêjin yani cemiyet komala insana bi zaman ji bo hevdifam bikin wastak mezin aslında zaten tamamı millet am dinerin zamanı wan bu sebebi hebûna wan yani eğer kavm ki zamanı wan jortê ra ew kavm jortê ra dibe yani hatta micîkî xwe dibe tarîxê de yani ser insanati hatta euro 5000 zaman hati ama euro 3000 kusur zaman mal ne jortê rabını dolayısıyla da ev mensubi wan zaman ev kavmana jortê rabını euro mesela em dibin Kürt ne kurmancı zamanı kurmancı zazaki
سورانی گورانی یا به زمانی کردا yani zamanı hem diyor Kürt demek ki zamanı var zamanı bir kavmi hay veya Türk aynı şekilde ondan sonra Arap var İngiliz var Fransız var yani zaman sebebi ha buna millet ayı kavmi aslında Jiberi hakikaten zaman pür mühim yani sebebi hak kadakati kir mesela özellikle de devlet cumhuriyeti de خواستن yani Kürda da Türk'a da behaline yani jorti uvan da zaten zamanı meraç ki uvan da koyun ama sebebi uvan o Türkiye'nin gota gerekçe uvan ji ev yani bırak Kürt da Türk'a da bugün Türk jiberi abi dva kıyamada o beri uvan ji çavakını mesela hani Kürdistan'ı uvan surguni çıkıyor kerne hela batıya kerne hela garbiye kerne İro tu der Konya'cı kurmaca, tu der Çorum'cı kurmaca, tu der Ankara'cı, Kırşehir'cı. Yani çume deram biliyor deracı mamustayı kir, biliyor deracı kurmaca bu. Yani hayret mı? Bir zaman zede haberamcı tuna bu. Yani bana zamanında civiheli çavakını surgu kırını vediriyor. Sebepçi Sebepçi yani Kürdaş ortaya rakı yani kavmiyet olarak Van ortaya rakı Türkiye'de behaline o arzuara ne bütün mesele. Yani aslında kavmiyet vekmegu yani bana kavmi Khudan Khuda şekli neticede sebebi zenginliğe insan ayı. Yani her kavmi gibi zaman gidip beybi kültüravi, çağdavi, ailiyi neticede örf-u adeti van farklılığını cehab cudanın. Bana Khuda Teala bir havi takdir kiriyor. Yani gerek o insanı bir Müslüman aynı zamanda bir enne Müslüman bir şey dahi biraz insan bim gerek hürmetle bir rahabe. Yine mesela Garbi dinlerin Avrupa dinlerin dinav Khuda belki daha bistab sif zamanı wan cehab cuda hanin. Ama çavadıkken wan hürmet gerekirinin mesela zamanı xo perverdeyi diken biz zamanı xo peyven hani ca mesela daire wan diye fermi de daire resmi de zamanı wan mesela diye peyvandın o bana ne sebebi bela buna devleti wan tam aksi çavadı bir bana daha beter hafta dökülün çünkü hürmetle insana zamanı cevrebe insan kolay berahati hafta bernadı ama zamanı tu kavm ki şurbuk düşman o tu bu xazi kavmi mesela ortaya rakı daha beter düşmanatı zede ki iro mesela Türkiye ev psikolojik ev mesela ev zaten yani özellikle devlet cumhuriyeti ya daha doğrusu berivici devlet Osmanlı'da İttihat Terakki Cemiyeti malum uzanın yani devlet Osmanlı'da henüz fikir habun bu devlet Osmanlı zayıf bu narin ve belabe cehab belabe guam çavaş bir devleti sendiga bihelin rabu henüz fikirin derketin mesela şu Avrupa kondun go am bgarbitiye yani batıcılık jerdi Türkiye ama bugün ama hava Avrupa bakın ama hayata hukuri Avrupa bakın bir Osmanlı ve Serniga devlet Osmanlı ve Serniga bimin. Hanka gona ama Türkiye bakın. Yani Türkiye ma bakiyek tamamı kavmi Türkiye yani van dedi beş van hanenik hela Orta Asya jerd bejin ama bir havi tamamı Türkiye bakın yek. Bir Turancılık tabi, Türkçülük. Hanki dici go ama İslam bey. Zaten Avukam yani ben hakimiyet Osmanlı da ne Müslüman hemen gıcıya katyan. Yani Bulgaristan bu, Yunanistan bu, Romanya bu, Sırbistan bu bana gıcıya katyan. Ben hakimiyet İslami ma bir parayı ki bun kavmi Müslüman bun. Guame bir İslami guame devlet Osmanlı sendiga behinin. Mesela o ki Mehmet Akif Fersoy. Bana yani van insanına bu İslamcılık bir fikri çekirin. Aynı zamanda Abdülhamidci, Sultan Abdülhamidci bir fikri tasvip dikir. Ki zaten özellikle halifeti daha beter de devravi de hat gündemi. Beryavi zede halifeti yani halifeti serde Sultan-ı Osmani buji persede ne dani meydanı. Ya şu an ne lazım bu daha doğrusu tu ihtiyacı ne bu. Çünkü devlet kurd bu. Devlet de ihtiyaç ne bu. Sadece ünvan ki makam ki de desteğinde bu. Ama pişti devlet Osmanlı zayıf bu, çağa bu. Daha beter özellikle tabiati devra Abdülhamid daha beter der kızın peşi.
Abdülhamid go emi Müslümana yani İslam yani emi behbdu bigrin vi haviş bu Müslüman perçende bin devlet amacı perçende aynı zamanda hakikaten tesira devlet Osmani ser kavmi Müslüman perhabu. Yani dikkat bek zamanı devlet Osmani tedi bela bu harba cihani aya keminde tedi sala 1980'da Osmani mağlub bu artık cihab bela bu ve harbe de hem dinler mesela Hindistan, Pakistan, Afganistan cumara peradişinin. Yani var kıymeta Osmani ceman hebu. Yani hakikaten gerek hebici. Yani gerek devlet İslami hebele ser kavmi Müslüman vak şemsiyaki gerek hebici. Bu an çava bakın bu bu Paris'in hücumi mesela devleti kafir gerek bu an bu Paris'in. Ama çava bu asıl devlet Osmani wanda davanda kirin da bela kirin Afganistan'da dava kavmiyetçi Türkiye kirin. Wan bu sebep. Çünkü zaten devlet desteği Türkiye'de bu. Yani Osmani hükümdarı zaten Türk bu. Kadema devleti geleceği Türk bu. Vali vanı işte veziri vanı. Tabii de navda hanik kavmi diye bu. Yani devlet Osmani ve mecari de tüccar Çin'e kiri. Yani kavmiyetçi ama rast bir ne kiriye. Yani tu çıkan bir mesele tu ne bu. Ama vana devlet desteği bujet çavakırın rabun Türkiye dergisi meydanı. Dedi Türkiye bir etki tepki meselesi. Zaman dedi bu az Türk'üm az serverimim ve çağatlar bir bece ev kavmiyeti ve bir aji hemim. Yani haklı olarak bir aji hemim. Bir araba karşı Osmani vaji. Yani Arapçı dergisi meydanı. Pişti ve aslında en davin dise Kurdun. Yani dava hak kavmiyeti ve dava hakiki Kurd daha beter İslam dergisi peş. Yani birey meclis kadni go hakikaten belki İro sebebi Kurd ne khodi devletin ev. Yani Kurd li karşı devleti emperyalist derketin, li karşı İngilizce derketin, Fransa derketin. Mesaj bu çi ve Ermeni Kurdistan'ı neketin bin işgala Fransa ve İngiltere. Yani kabuğun khub karşı derketinin velatı parasını. Ama veyajı vak İngilizce devlet İngiliz Fransız malum jedbe saykıs piqo anlaşma ki peymanı ki veya devleti orta doğu dediğim dibejin perşedekin dedi hatta bir cetvel sinora dedin ser haritayı ser masayı ve cetvel hasinore devlet dertxı meydanı çizmiş bana gota. Abi vi havi Kürt tane bir devlet değil. Dikkat bakın Arap hani ji aşire wan bunu xudi devlet, kabile wan bunu xudi devlet. Ama zamanı sahati Kürda hakkı devleti neden wan. Yani yek ji Kürt teslimi wan da bunun. Adu da ji xwastını ve heremede peskirege kebbi. O yani kurbana ve peskirege ji Kürt bunun neticede. Yani İro velatı Kürdistan bu 4 perçe 5 perçe hatta perçe gitti nav Azerbaycan jiheyi. Ve vi havi Kürt bir devletman. Yani sebep jahi mego Kürt ziyade hakikaten İslami khodi derketin. Cana meret ben acaba galu baş bu harab bu. Ama insani ve devri ve demir karşı derketin bu gayar razmuna khoda bu İslami girtin. Bu insana İro tunenin çünkü huzura khoda ki kazanç kir wan kazanç kir. Bir İngilizre, bir Fransızre behevre hareket kirin İro ev jimrin İro acaba civan kuy. Yani mer nakhaz mer civan hakikaten mer tercih nake. İca bir havi megu dve mesele de Kürt nav va kavmi dine de hakikaten bu kurban yani. Kurdajı dve konuya da pır kışandın. Mesela devra devra Osmanlı avaj yaz bibejim ev kavmiyetçiya de nav Müslümanacı bela kiriyem dikkat ekin aylak Yahudi. Bu iskohaneyi. Yani Türkiye ve aile Türkiye'de de kısmı meydan etti. Mesele dinleri aynı aile mervevan akrabayım var libedri fikret nabat araba bela kiriye. Yani ev aile
hususen taybetli lisservi meselesi ki belki şu davama bu davaman Müslümanlar şey bela ki. Yani devlet Osmanlı her ne kadar ambijin sedise devlet İslami buji yani ne devleti kora buji ama bu navi Müslümanlara vak ambiyçi moralik bu. Yani Müslüman dise dugo khudi kime hay. Zaten ve aile sebep ve aile dedi Yahudi jbu Kudüs'e bakın zamanında şu Can Abdülhamid arcı gostiye Abdülhamid ne dayıvan bişti Abdülhamid darbe çekiriye zaten mesela Yahudiya derdivan Kudüs bu Filistin desteği koyuna jbu bir abi ev mani el peşovan ki habun Serman kapitinin jbu ortaya rabkın. مثلا بنر لسوري مش الافلاق اوجي سانكي في الله هنا جد تشيكاوي جد بك يهودي به الويدري باس يعني بارتيا باس تدي هم لسوري هم لعراقي يعني نقول نجات فرست هل نقدر به سوسياليست جي يعني قوميه شيا عرب هذيك عرب سر قوميه نر مثلا بلنتر دغري يك اقل من ديوان يك جيجي في الله يعني نأو بخونن ve neticede bir havi Müslüman hep çekirin. Yani Xuda ji razı mı? Seda vaqta damama hindike çengal galidet xwazin keremet. Hani hindik mi? Çend dakika mani. Devlet Cumhuriyeti de malum yani hakikaten haksız yati kirin. Zamanı Kürt'e hati kadaka kirin. Yani Kürt de mali Xuda de günde Xuda nikayım kurmacı peviye de pevi luan cezat bir. Hatta bir kam dugo karakol de günde ama bu. Dugum tedij ber kurmacı kadaka bu yasa bu. Ne yürüp peviyana. Jabba hav de kirin jab mera tiştana bu havi vak dedi jerdmençi Türkiye'de yani insan komik gibi yani ha. Ne durumun var şey bu. Yani bağ gede Xud ki mesela bir hayvana min ati. Gere bağ ki karakol jilve dray gere dengevan نر قرقوله يعني تشتي واني حقيقة غير إنساني شيء بونا سري كلمة سري قوتن كي دبي زمان مازه بكرة بينش قروش جزاء داون يعني دقات بك يعني تشتي واني أصلا ناف قبيلة أفريقيا جداي توني أما الفيدرا بناف çağdaşı بناف مودرنيتي اف تشتاكرن يعني زماني كردا يزاكرن حتى مثلا وزارة عدالة يكشي Mahmud Esad Bozkurt jirdi bejin Vezir-i Adaleti yani Adalet Bakanı yayın bejin dibi velatı da gayri Türk'a edini herkes vazifan hizmet iştirkar bıkı. Hatta diyecek ki ne dibi lehla şarkı henik insanının dibi denki va farklı jüvanlar da kevin tıştın yani va garibin va ambiçi yani yabaninin bir havi hakaret edik. Mesela İsmet İnönü, Reis-i Cumhur bu. Dibe evcid, aynı bir havi dibe de herkes gerek bir Türkiye peyvi gerek Türkiye'ye kabul bike. Kabul ne ki? Bir memleketi de takibi tüneyi. Halbuki tu beri dedi bir istiklal savaşı, her bazı istiklali beri ve tünleri çünkü dedim bu mücadele bike bu Kurdara mektup şandının hatta Mustafa Kemal Goti Kürdistan yani name xuda mektubi xuda veya yaz kırne. Ama pişti kuvvet kasını desteği yani Qadakhani'nin tam tersi hareket kırdı. Tam aksi hareket kırdı ve neticede bir havi tabi insan kica kavm bici zamanı bir Qadakh kırın bir yasak kırın o bir inkar kırın kavmiyet abi kica kavm bici bir kabul nak. Yani veya hakikate kid bir beraber. Jiber bir abi jiber Kürdan da kabul nakli haliyle zamanda bu vakti de gelek kıyam çeye bunun. Mesela kıyama Şeyh Said ki emel serpey bin inşallah ileride بهزار insan hatını şehit kirin. Yani sebep çiğ sebep hakaret İslamiyatı kirin. Yani asıl gaye hakaret İslamiyatı kirin. Kanuni şer'i ortaya atın kirin. Tekke zaviye yani tarikat hatını kadaka kirin.
هاوی مگول سر کردا بیستشتی بیسکانی مگول یعنی حقزی هاتنه کنن صرف گوتن خواستنه کی bana جورتی راکن diye خواستنه تشکی بکن حرکت کی بکن yani evci ne bisilah به پیوی مکتوبه بشینن نامه بشینن جواره هین نهاتن وی سویه آشامای چاوا دکن تدی پرووکاسyon şey dikin o antini provokasyonu zaten millet tecebbuye ve neticede dedi kıyam şeydi be hazar insan bir havi mağdur ben yani hatta iroje ev mesele bir havi devam dike hatta ni ev friskeka Kürt zamanı Kürt ne çareser kerin devam bike yani em dedi go çözüm süreciydi de sale 2011 dest bekir 3-4 sala devam kir zamanı Kürdi televizyon ve bu hani bu bir de mektebada helbijartına zamanı Kürdi yani dan serbest kirin avcı tabi gerek vali talaba gerek dilekçe bidin ki ziyade çık çene bu ziyade talepçi çene bu zaten bana hangi birasti bime artık mego ve mesele ve çareser ama maalesef tam tersine çiğ bu iro amdenlerin dise ve geryan liser dijat perestiye liser netevaperiye o dise yani insanı bir kala Kurdu Kürdistan'ı beki sanki pir suç ki mezindeki halbuki avvuli Kürdistan eyalet çekiriye Sultan Sancar devleta Selçukluya Sultan İvani Davine Hila Kürdistan'ı Benavi Kürdistan'ı eyalet kişiydik. Yani avvuli çekiri ev tedi dibin ya ecdat gori ecdadi hujareken lakin yani insani vani inne teperver. Tabi insani vani bağış yani bana tabi merak şandikat ya aynı seviye sınıfı devlete Osmanlı derci aynı şekilde. Yani Kürdistan diye eyaleti kabu daha Kurdad medrese kuda serbesti bir zamanı hubu Kürdi perverdeyi dikirin. Zaten İslam yani mesela İslam tücari bir zaman artıyor bu. Yani tamamı medrese tamamı kavmet medresesi kuda çava kırdı bir zamanı ku aslında perverdeyi kirin. Yani kesin nati ne goti gert Arabanda çocuk Kurdlar ne goti gert bir zamanı beki veyahut diyor demek Türkan ne goti illati beki ve zamanı Kurd hakim bu cüd Arabar ne goti Kurdlar noktis Selahattin Eyyubi zamanında çava devlete Osmanlı ser Müslümana hakim bu avcı zamanında ser Müslümana hakim bu Kurd bun tücari ve ne gotunu çünkü İslam hakkı insan adıdır. Ama zamanı İslamcı ortaya rabu çava bu haksızlık meydanı. Yani yürü ev haksızliyetin meydanı jiber İslam tüne diye. Yani ev haksızlıkte çekilen. Yani خودجو راضی مالا بابا خودجو راضی راستی دما ما قدیا یرو مقول سر کوارا کلحامت ام باخفن حب نویسکاری ما هجا ام سر مجاری وانا آخرین پیفکا داوی ادبیم ویا من بجنی کم بینه جتوی yani Kürdar xasaten twazim ve bejim yani ere priskerek mesela Kürda heye belediye mala xwe de peşî ve zamanı xwe bizargî xwe bidin hînkirin û em ve xasasiyetê hem mesela ben mezeci ev bele inşallah çareser mala xwe maalesef Türkiye daxilin bele خود جورازی به مالا و هم نشکنن نمون میوانیم تماشاوان عزیز حتی برنامه کده بمین خیر و خوشیده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته